Captain Smart, wo na say me say me nka bi na wo hu ahyi papa. Wo de wutimi bie wa no. Wo na wo ye last person asem we wo so wo ka bi. Wo na wutimi call Belgium oba wo ni kunu tie. Wo kofa oba ne ba Ghana. Ebe di no ma be ware ni di no. E ma ni kunu. Ewuye na wo san pamon oba ne se wagya no san kofa wo bi foforo ote abrochire oba foforo wo the opportunist wo na yafunu wo de yafunu ni mu agimi ankasa nyansa ndim ka asem ewu nka bi me ka kire mo se ensem wa Captain Akosua Smart e bra Penyah be kan obenya asem e wo ho e bi za how ti kasa ye no ase o kasa ma oblasti sabi Akosua Serwaa ene ne come finally TikTokers are very like Captain Smart. Ghana Jollof LED mark today. Media that's why you're there. Ghana Jollof. Any other TikTokers are very like Captain Akosua Smart. What does it? If I didn't say more, Obeka is over so far. Akosua Serwaa will know Captain Smart. I didn't know. Me want you to move to the wage. I'm a man. Comment section. I have Penyah block media. I'm also saying need him. Over like if you don't know that I'm about to subscribe button. So I click the notification icon of latest update. I'm back to the wage in the moment. Comment section. Best was no one shaved off for any be ashe. Eti enche bia. Anam bro video catch say Captain Akosua Smart. What da no betu? Oh, yeah. Akosua Serwaa eno odobro ni. E fata rube wo no enne ye no hu nhyehyeye no a mo go no back and forth say akopem court nyina no. Captain edan betum. Na hokọ no go court mu say eye poison. The captain di obi ewu eye poison. What is Lumba to you me? Yesheda me dro se me num wa me busano. Sheda na matete say will be poison Lumba, but I needed to confirm from him say the beya da meka ho asem no betimi aka na meti adom basiminia me call you know ade na kra esi ho na me hwa den din am say we dey me na menia me ni ba me ho so no na ebi kom yam ene me newu nyame nko a kama hu darada. They said that man Lumba was poisoned. If you care to know, you people should stop talking. Na miniano, yen kata de chiboko. Eti, se wuni asem papa bi ankam fa Lumba ho ampacho men twan to miniano so. Men chan tron to Lumba so me pacho. Oh, why? Edu baby a de enye hwam etu afra no no na your dobro ni Captain Smart. De enye hwam etu afra no na your dobro ni. He is smart. He is unique. Said you know, I don't take my sword. You obey na your dobroni. Yeah, I can't near your paper na your dobroni. Ghana for one thing yet, sir. Ain't simple. Lumba we Japadi bi. That's a beko odobroni wa anti na ye den. Sanko ye wuni aba nka kono. Kabana kuntunkuri bia wakoto. But yet wana wonwa enim Lumba ana eka Lumba sam ya because obi a person trending me we be boni pruma me no frɛ me 0266811499 me Lumba afeye ya ofre MTN number na ofre na me mfa no no fresh no so minia and so kra no me hwa na say me frɛ bia na ye busy you know ma me starting call back no so MTN no me da mo asese mo aba me je no to che me use 0266 no kra biom den woni Lumba woni na tnada from your Kumaso and the Kumiso. Just obi Uganda hebiano. Captain was your poison without poison. I said, great. You go question. Igwe in charge of poison affairs. Captain Akosua Smart. Oh, your poison came for you. I'm a now. No, how is it treacherous and there? Now say. Or trese
Madam Akosua Serwaa na edi Lumba di dita wo Penyah kuno. Time na yes broni or yes small girl. Na Lumba japade na sama abaya ne peno. When you want another, me no want to directly opposite. Yeah, kwaya no ho de man kobi na me ni ho. Ba me betra tantra me fie ni bonkum Lumba fie ni fa e kwan pe na dey entem. That time na say your friends say dem broni. Odobroni. Mona mo se so ya kwada ketwa. Ba me say apart from a fair to say me worry bi ma. Wa bru 30 ni pe o. Me wow. Panketwa no. Aye. Uni mamudi ye from nketwa den. Eno nya nketwa den ye teenagers no politicians no ma dia bo ho nepe. Nketwa den won ti ase. Sa. Yeah, me man ti me kan nketwa da kire what ase. 18 for. 18 19 for na. Okay. Me catch your plane. Wini brasa abaya no. Me no won tantra. Wini ya wakum. Do you have an idea? And I'm to also a small girl. It's the time na not to Lumba hono, not big girls na more hen. Majatum, odobroni or a small girl, mache. The time na that small girl, let's a big boy no hono. Not big girls no, na more hen. Ah, said that Lumba we japade, really. Nana why na proud. Oh, sir. Lumba or japade. Wow. Say japade na why na ne ko ho no kwhwe say be japade na say. Wow. Na me de ye me yen say nkurasefo bi apia bi ne apani na busuani. Ele nkurasesem Lumba onye abanwea. Mimpa meti heyi. Me agibeya meti heyi a me nyobi yi. Edukwasi ada God na teacher hoyi yakoto de ehu ne Lumba di. Mimpo ya meti heyi. We hu me say me small boy. We hu me say me yakoda. We hu me say me nyobia. Na Lumba free mu a. Hwen sama hodo a enkrofo eka e ba Lumba. Se Lumba pema kompedua. Lumba opema an konko pedua. Ana konko ye turum no abeka. Yey. Lumba ai ina ana wa ba ka ana wasa ko abi na ka Lumba wa dai. Bi asanka me wodi shoes mo anka na me wo yere mo 5. Adan ye suban tesa. What do you say? You say oh Lumba kunu into the poison na ba ndie. Lumba ya de nyinaa no efra Akosua Serwaa. Sana Captain Kojo Smart training nsemu. Na I don't know if some media na so a Ghana jollof any dey no mokai or any other TikTokers or my reply Captain Smart. In a way any nsemu a omo eka. Captain Smart, wo na asem me se me nka bi na wo hu ahyi papa. Wo de wutimi bie wa no. Wo na wo ye last person asem we wo so wo ka bi. Wo na wutimi call bedroom oba wo ni kunu tie. Wo kofa oba ne ba Ghana. Ebe di no ma be ware ni di no. E ma ni kunu. Ewuye e na wo san pamon oba ne se waja no san kofa wo bi foforo o te abrochire oba foforo wo the opportunist wo na yafunu wo de yafunu ni mu agimi ankasa nyansa ndim ka asem we wo nka bi because asem we say wo hu pa na gina mu be ma kwase ampanyi na wo te wa nkrofo yeremu na odie krofo yeremu wo kofa wo bi yiri be di no ma me kwase na wo nwene no wo ma me na nanim sapoto bibire no wo ma me na nanim tantantan se akuaba no kwase biba wo maami Agyimifuo se magio se hwan hwan na maami age wo maami age no ye kwase aba wa Agyimi nyansa ni ti wantete wo yie be ma otimi sori kofo obi yire ebedi ne de nya wo maami kwase awe na num tum se wa wuturum wo maami na nim tum se wuturum kwase biba kwa no tum ne epe obi amana ka asem enya wo Captain Smart edidi nkrofo yire mo wo nyansa be na awo
awafo be kan asema ma so abeka bi kwasia ye per responsible men amoma edo ma no atuma wo aboa bi ba ma mi ko hwini tutu ni a wono ode wo kwasia. Captain Smart de bi ankrofo ka se wagimi unim nyansa but na me njindi because eto de bi a me hu se wo kan nyansa kakra na say de ankrofo ka chem se de bi se unim nyansa wagimi na ya papa bibia nyankopon ye bieye na nka nyankopon ama Lumba amba vindicate ye maame Akosua Serwaa na nka Lumba wo ye owu ye yo kaje se maame Akosua Serwaa no akosan hu no owu but bibia nyankopon ye bieye oto wo se maame Akosua Serwaa ye de e na wudi natem enti so wagimi na sa wokɔ no mu wi no kra sabi Lumba beka se mi ankasa meyira Akosua Serwaa matiska ware no wontumi nya me saa enti wante ana no waso asi so wagimi a efa wugimi no kwasia e mai maame Akosua Serwaa so wate ana sa wo your opportunist obi anim wokwaje Holland ni yiri ya be ma iwuye so wasan akonya bi wo US wote ho wokono no wi ni ade na no wayere wokote say barwe wonzom na wodi di ma no opportunist mo yes opportunist for no so sabi mu di ma na mo ho strategy na mo di omoma omode enti no mo tete omusika nyina ma Agyimifuo wo ho ka bebrebe wo ho nkanka enkrofo ekeka chem se wo de omo kakra wontu adanso makra madamfo bi oso beje omo locks ase bibi padlock aye de tutu punu mu up till now wontua ko hwini bema ko hwini mamoni sa odobroni efe japade ni nyinaa enye hwea dio start ye so building ye no so ofa ye bibi ana anaye maame Akosua Serwaa waba be ka cho so opihwe ajapade bi ana oni kwan se ade na ye ne dia no de bankum agye Captain Smart Agyimifuo kwasia degentwie ye maame Akosua Serwaa no so onya bibia ono so enya ana wabɔ wamane se ajapade nti no oye de oye na ana eye ne right nti wo so okono ogye me ka kyerɛ wabrɛ hwɛ maame nanim enye no ho na enye fet se de anam ka no eya adwendwe ne na aye maame ne saa ento wada so saa situation na maame ne komu no se bi nto wada so de oy opportunist we mana na wudi omo de wanu botwani mu a na omu tua woka na omu kunu mu wu nti saa na wo so koma wo se ye maame Akosua Serwaa ne ma Lumba poison no wu ya onso so be oba na awukwaji ni kunu papa na awukwaji ne yere no wona ama ne poison no no so num no owu ye ho kwasi ya be ma Agyimifuo jejentwie Agyimifuo aponche me po me kwasi akwa Captain Smart wo ya boa ne ekina so ka ho wonim nyansa kora wanim se na ntwie tru mu wate kwasi Agyimifuo ye maame Akosua Serwaa no ono de ono so onya bibia enye ho ada no mata maame ani atata maame die no waye matena no kasampo ana Captain Agyimifuo wo ye kwasie pi na menim se wagimi saa se wonua baabi ena obi di saa ye na nke be ode ade wankasa kra wo jeje nkrofo yire no enti wo so betru nua ba afo wo nua ba ne bia wo betru no fo sesabi ono so njeje nkrofo okunu adwuma amahyehyɛ de nam ano no adwuma amode nam wiase ano na adidi nkrofo yire adidi nkrofo okunu adwuma amoya ano no na se wo ne be mate na obi agye na fi won sam da wo behu sane ena enkanyo odobroni no so Lumba konya na Ghana ha a na one ne ye de omo ya na nka Lumba osan na chikọ ne yiri ho na de ebesi ne siye na asam na guso ba ne yebete ye nyinaa yete ase anyankopon kum ye mu bia no ye behunu de esi ye nyinaa obi biara ode na no besi sa maame no ho no me kase na beba no so because maame no nkasa ayo na abaya de boban tachi no ye de bebo ban so da bi he ka tsensafa kwase no gimi no fi no free wo
wasene wo ye tuntum so ye hu a ye hu sa wasene bosome kram se wunyale abuafo no wate wasia kwa wo de Agyimi fo asem ra ye ma me Akosua Serwaa so enti Lumba bie na no kan sa ne yira Akosua Serwaa wa ware no ontimi nye sa no mante ana Agyimifuo ye mponche nyan me po me enti mante wo ya abua pi wate Captain Smart wasia kwa Agyimifuo so mama ne nko Captain Smart enkoto Captain Smart anim say e find no hu say ya poison papa da Lumba ni evidence e kire say ya poison papa da Lumba o maye hu wuti mbetena TV so emeka say ya poison da Lumba abla uni evidence we azie o ni pa empen wasem ni pinpa one e poison ya papa da Lumba one e poison evidence e kire so be poison away Captain Smart evidence e kire say obi na poison ya papa da Lumba away Sembo ma wo kan no hu de wo kan Sembo ma wo kan no hu de wo kan Ozun deadly bad edi nkomo Ubeto achira wa adwen amame. Ewo comment section. Aha yi Penyah Media. Aga.